ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Turabaramukije kandi tubaha ikaze bakunze mwese wa BBC gahuza miryango. Turi ku kabiri genekerezo rya ndwi ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo zigize amakuru yo kuri umugoroba. Uno munsi u Rwanda rwahimbaje imyaka 32 heze genocide yabaye muri ico gihugu, mu kugabisha ko ivya bidashobora gusubira. President Paul Kagame ati: igihugu cy'u Rwanda ureba ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere yuko wakwica u Rwanda zakwica, tuzabaho byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho. Abategetsi ba Cameroon n'Uburusiya baremeza ko hari abanyakameruni 16 bapfire muri Ukraine bagiye kugwana nayo mu buseruko bwo hagati, igihe ntarengwa Trump yahaye Iran ngo ishike ku masezerano canke itabagazwe amasaha yacu ubu aharurwa ku ntoke. Trump ati: The entire country can be taken out in one night. Igihugu cyose gishobora gufutwa mu ijoro rimwe, kandi iryo joro rishobora kuba iryejo. Mu bijanye n'ubuhinga, ikigendajuru Orion c'ikigo ca Amerika gikora ubushakashatsi mu vy'ikirere NASA ubu kiri mu nzira kiva mu kirere c'ukwezi, aho kimaze imisi mu butumwa bwiswe Artemis ya kabiri. Uno munsi kandi ni kwa kabiri tubafitiye igikino urunana. Amakuru ahagarariwe na Anne-Marie Niwemiza. Idonido ni mukanya nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino kw'isi, dushikirizwa na Judas Sayonde Mpundu. Abantu n'imibiri 30 baritavye Imana biturutse ku mvura nyinshi cyane yaguye muri Angola kuva kuri uyu w'Imana. Ibinyamakuru vya leta bivuga ko umugwa mukuru Rwanda n'igisagara Bengele kiri ku nkengera y'ibahari ari byo vyakozwe ko cyane. Umukuru w'igihugu Joao Lorenzo avuga ko imigwi ije gutabara iriko irakora ibishoboka byose kugira irokore yongere ifashe abakozwe ko nako kaga. Abantu barenga ibihumbi 30 nibo bataye izabo. Icegera c'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yifatiye mu gahanga abategetsi ba Buraya mu kuvuga ko bananiwe guhagarika intambara yo muri Ukraine, yongera abagiriza ko bivanze mu matora yimirije mu gihugu ca Hongrie. JD Vance ari mu rugendo ku mugwa mukuru wa Hongrie, aho yagaragaye ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Viktor Orban. Vance yavuze ko ibihugu vyompi biriko bigwanira imizi y'ubukirisu n'akaranga ka Amerika n'ibihugu vya Buraya. Uwo mutegetsi yavuze ko atari we yobwira ingene abanyahongri botora amatora yo kuw'Imana, ariko ashimangira ko Orban arakarorero k'ingene umugabane wa Buraya ukwiye kuyoborwa. Ibiriko biraba muri Hongrie muri iki gihe, ego ibiciro by'amasoko ntanga nguvu biri hejuru, ariko aha niho biri hasi cyane ugeranije n'ahandi hose i Buraya. Kandi ibi ni kubera uburongozi bw'umugabo ahagaze impande yanje. Nibaza ko ubu burongozi bushobora gufatwa nk'akarorero kuri uyu mugabane. Iyi ni BBC. Igipolisi muri Ethiopia cyataye muri yompi umugabo akekwa kugira urudandaza rw'abantu baharurwa mu bihumbi bo muri Afrika y'ubuseruko, akabajana muri Libya kuva mu mwaka wa 2018. Uwo mugabo azwi nka Yetbarek Dawit n'abandi bantu 9 bakorana bafungiwe mu karere ka Shaya. Igipolisi kivuga ko uwo mugabo warufise ibibanza 5 wafungirwamwe abantu muri Libya, aho hafungiwe bakwagurwa bakahabonera amahano. Uwo mugwi kandi wagirizwa impfu z'abantu barenga 100 no gusambanya ku nguvu abagore barenga 50. Bernard urakoze Judas. Aya makuru tuyahere mu Rwanda. President Paul Kagame yatangaje ko atumva abatemera ko ingabo zahoze ari za FPR arizo zahagaritse genocide mu Rwanda mu 1994 kandi ko ari ukuri kwa kahise. President Kagame avuga ko ikimubaza ari uko izi ngabo zitashoboye kugera ahantu aho abantu bicirwa hose akirikare ngo zibatabare. Mu muhango wo kwibuka ku nshuro 32, President Paul Kagame yongeye gutunga urutoke imvugo z'ugwanko zicumvikana mu karere, kandi ko imvugo nk'izi arizo zatumye u Rwanda rubamwo genocide. Kagame yavuze ko ababazwa nibi mu gihe nk'iki abantu bibuka urupfu rubi ababo bishwe. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali.
mu muhango wo kwibuka ku nshuro 32 jenoside yakorewe abatutsi, Perezida Kagame yongeye gutunga agatoki ibihugu by'amahanga bitatabaye kandi hariho ibimenyetso by'uko yategurwaga. Yavuze ko byinshi mu bihugu byanze kwemera ukuri kw'ibyabaga ndetse bimwe byanga no gukora ibikorwa bitoya nko gucecekesha ibitangazamakuru byahemberaga urwango. Kagame avuga ko ingabo yarayoboye arizo zafashe iya mbere mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi bwari bwibasiye abatutsi. Avuga ko babazwa no kuba ingabo ze zitarashoboye kuhagera kare ngo zitabare umubare munini w'abicwaga. Akanavuga ko atangazwa n'abagishidikanya ku ruhare rw'izi ngabo mu ihagarikwa ry'iyi jenoside. Ukuri ni uko amateka benshi bagishidikanya kwemera ku mpamvu tutumva kandi dushobora no kutazumva. Umuco n'imyitwarire y'ingabo zacu byavuye muri biriya bihe by'akaga, ni nabyo bigenga ingabo zacu ziri mu mahanga mu butumwa bwo kubungabunga amahoro, bigatuma zihabwa icyubahiro n'amahanga. Nta bihano ibyo ari byo byose cyangwa se ibitutsi bivuye hanze y'igihugu bishobora kwanduza icyubahiro n'ubunyangamugayo bw'ingabo z'u Rwanda. Ndifuza kugeza iki cyifuzo ku nzego zo hejuru zishoboka kugira ngo numve ishingiro ry'aka karengane ku ngabo zacu. Perezida Kagame yongeye no gushyira mu majwi imvugo zibiba urwango zumvikana muri bimwe mu bihugu bituranye n'u Rwanda, nubwo avuga ko izi mvugo zageza ku yindi jenoside mu gihe hatagize igikorwa. Yabwiye abanyarwanda ko bidashoboka ko ibyabaye byasubira. Ntabwo wakwica umuntu kabiri, ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turaha mutureba bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda uzakwica, tuzabaho byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho. Uko mbivuze uku, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara. Umuhango wo kwibuka ku nshuro 32 uje mu gihe abategetsi bavuga ko ibikorwa byo kwibuka bigomba kubaho, ariko n'ibikorwa bindi by'ubuzima bw'igihugu bigakomeza. Uretse ibikorwa by'imyidagaduro nk'imikino ndetse n'amazu y'utubyiniro bigomba kuba bihagaze, ibikorwa by'ubucuruzi n'indi mirimo bigomba gukomeza. Mu gihe cy'iminsi 7 hateganijwe ibiganiro bitandukanye birimo inama mpuzamahanga kuri jenoside iteganijwe ku munsi w'ejo. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Abategetsi ba Cameroon n'Uburusiya baremeza ko abanyakameruni 16 bapfire muri Ukraine bari kugwana. Bubaye bwa mbere ico gihugu cyo muri Afrika yo hagati cemera ko hari abanyagihugu bacu bari muri iyo ntambara. Biramaze kumenyekana ko hari abanyafrika bari kugwana muri Ukraine bafasha igihugu cy'Uburusiya, ariko gushika ubu igitigiri cyabo ntikizwi. I Nairobi, inkuru ya Seyake Muhawenayo. Mu itangazo ryaciye mu bimenyeshamakuru vya leta kuri uyu wa mbere ku mugoroba, ubushikiranganje bw'imigenderanire bwasabye imiryango yabuze kuja kuraba abategetsi b'ubwo bushikiranganje Yaounde ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Inyandiko y'ubuserukizi bwa Cameroon nayo nyene yo kuri uyu wa mbere yabonywe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta rivuga ko abo bapfuye barabanye Cameroon bashize umukono ku masezerano ya gisirikare yo kuja mu bikorwa bya gisirikare bidasanzwe, amajambo Uburusiya bukoresha mu gusigura intambara ya Ukraine. Ryaba iryo tangazo canke inyandiko y'ubuserukizi nta na kimwe cerekana ingene abagabo 16 bagiye kugwana mu Burusiya canke byerekane ido nido ryaho bapfiriye igihe n'uburyo bapfuyemo. Ubuserukizi bw'Uburusiya Yaounde ntibwashotse bugira ico bwishura itorokanizo ry'amakuru rya leta nk'uko ryari ryabibasavye. Ukraine ivuga ko mu kwezi kwa kabiri abanyafrika barenga 1,700 aribo bariko barafasha Uburusiya mu ntambara, ariko abasesenguzi bavuga ko igitigiri nyaco gishobora kuba kirenga ngaho. Arakoze Seyake Muhawenayo. Amakuru cobandanize mu busoko bwo hagati y'isi hanze amaso ishobora kuba muri ijoro mu ntambara ya Amerika na Israel kuri Iran, igihe ntarengwa Trump yihaye kugira ngo ishike amasezerano gisigaje amasaha arenga indwi mu masaha y'Iran. Trump yavuze ko iyo saha irenze atamasezerano ataraboneka acatabagaza igihugu cyose ca Iran. Hari ibiganiro biko biraba ariko ntibisa n'ibiriko biragenda neza. Ivyo avuba kuri iyo ntambara tubaze Prime ndi ku magenge.
mu masaha yo muri leta zunze ubumwe za Amerika azoba ari isaha 2 z'ijoro uyu munsi nyene. I Teherani muri Irani ho azoba ari isaha 9:30 zo mu gitondo ejo kuwa gatatu. Iyo saha irenze niho Trump yavuze ko azoca atabagaza Irani hamwe yoba itashitse ku masezerano harimo no kugurura umuhora wa Hormuz. The entire country can be taken out in one night. Igihugu cyose gishobora gufutwa mu ijoro rimwe kandi iryo joro rishobora kuba iryejo. Ariko kandi Trump avuga yuko ikintu ciza cy'akataraboneka gishobora kuba imbere y'ico gihe ntarengwa. Hagati aho ibitero vya Amerika kuri Iran vyo birabandanya. Hatewe izinga rya Karg, ikibanza gikomeye cyane mu mahinguriro y'ibitoro Iran ishora hanze. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu nawe yemeje ko Israel yateye inzira za gari ya moshi n'ibiraro. Ibinyamakuru vya leta muri Iran bivuga yuko hishwe abantu 2 mu gitere ku kiraro muri Kashan. Amasaha make inyuma yaho Israel gabishirije abanya-Iran kudafata ingendo za gari ya moshi. Ico gihugu naco kivuga yuko cateye ihinguriro ry'ibikomoka ku bitoro mu karere ka Jubail muri Arabia Saoudite. Gardien de la Révolution, rimwe mu mashami y'ingabo za Iran, bavuga ko gushika ubu bahora bigumya cyane mu guhitamwo aho batera mu gusubiza ku bitero vya Amerika nabo bikorana mu karere, ko kuva ubu rero ibyo byose bagiye kubishira ku ruhande hamwe Amerika yorenga umurongo utukura. Arakoze Prime ndi kumagenga. Amakuru tubandanize mu buhinga bwa none. Ikigandajuru Orion na ikigo cy'Amerika gikora ubushakashatsi mu kirere NASA ubu kiri mu nzira kiva mu kirere cy'ukwezi aho kimaze iminsi mu butumwa bwiswe Artemis ya kabiri. Abakirimo mu ijoro ryo kuwa mbere baciye umuhigo mu vy'ikirere wari uriho kuva mu 1970. Ibindi kuri inkuru reka tubibaze Juventine Muragije Maria. Abastronaute 4, abagabo 3 n'umugore umwe witwa Christian Koch bare bakuyeho umuhigo w'abantu bakoze urugendo rwageze kure cyane y'isi ujya mu isanzure ubwo bare bageze kure y'ikindi gice cy'ukwezi kitegereye umubumbe wacu w'isi. Mu ijoro ryakeye nibwo icyogajuru barimo cyujusha urugendo rw'intera ndende kuva isi yabaho ireshya na kilometero 446 na 771. Bakuyeho umuhigo wari warashyizweho n'icyogajuru cya Apollo cyagiye mu isanzure mu 1970 kigakora ibirometero 4,471. Christian Koch na bagenzi be ntabwo bagiye ku butaka bw'ukwezi ahubwo icyogajuru barimo cyagiye kuzenguruka ku kirere cy'ukwezi gifata amakuru akenewe mu gutegura ingendo zizakurikiraho zizagwa ku gice cy'ubutaka bwaho. Nyuma y'akazi kabo bashoje mu rukerera, icyogajuru barimo cyatangiye urugendo ruzafata iminsi 4 bagaruka kikazagera ku isi kuwa 5 tariki ya 10 ubwo kizururukira mu nyanja ya Pasifika mu burengerazuba bwa Amerika. Abakirimo bagahita bakurwamo bagashyirwa mu bwato bagapimwa mbere yo kugezwa hakurya ku butaka nyuma babone gusanga imiryango yabo. Arakoze Juventine Muragije Maria. Tumira amateka toya hanyuma tukora ku studio. Ku isaha 12:42 mu Burundi no mu Rwanda. Ubu naho abakunzi b'urunana umwanya ni wanyu. Agnes Mwihurizo ritamworoheye. Karemera nawe byamukomeranye. N'urunana. Nukuri wirakarabude. Genda se nyine. Ubuse ngukora ibyo wankoreye wowe wakwishimanye. Mbabarira numvaga kuvugana nawe kuri telefone ntacyo uri bumarire pe. Ngaho iyo nkuru yembwire rero nubwo itagishyushye. Ugira ngo se ni inkuru ishyushye ahubwo ko nshaka ko ngira inama bude. Inama isirebana n'iki kandi? Sha ubu nge na Chris tumeze dutya. Urukundo ruragurumana bude. Uti? Ko ibimenyetso bihari se dore nk'ubu akana ka message yaranyoherereje mbere yo kuryama. Ego ruragurumana gusa se ahubwo ko rukeba kaya ndirimbo. Naragukunze rurakeba kandi nakoze byose kubwawe. Erega Budensi yanaririmbye. Reba yewe naka kayimuji gahoberana n'udutima twinshi. Sha biragaragara ko umeranye neza rwose. Keretse niba ibyo uvuga binyuranye n'ibiri ku mutima.
naho ubundi uwakubona wese yabona urukundo rukuzuye nye. Uko ubibona niko biri rwose, urukundo rundimo nanjye ndurimo imbere n'inyuma. None se ukabugisha inama y'iki? Urashaka kurwongera se ngo rugutwikera? Oya, ahubwo mfitanye na mama ibibazo bikomeye kubera urwo rukundo. Mama wawe Rangwida se? Umfasha Bude, mama mereye nabi akimenya ko nasubiranye na Chris, ntabwo yigeze abyakira neza. Cyore? Yahise avuga ngo umuntu nka Chris wakubabaje bigeze hariya njye simushaka. Umukecuru rero buriya haratekereza uko umwana we yababaye kugeza ubwo arwara akajya mu bitaro akumva nta cyizere agifitiye Chris. Urumva njye ndi mu bicude kuko urabizi neza ko nkunda Chris pe, ndamukunda cyane kandi ndamwumva neza kubera ko nzi neza uruhare rwanjye mu byabaye. Ikibazo rero nuko mama we areba uruhande rumwe akumva ko Chris yambabaje nkaho njye nta kosa nari mfite muri ibyo bintu byabaye, kuko nijye wamuhishe Lopez. Nawe urabizi ko mutabyumva kimwe ariko niyo mpamvu nyine nkeneye inama ya Bude. Ubu ndabyitwara mone koko. Anye, uwo mukecuru rero uramutwara buhoro kandi unakora uko ushoboye Chris ntamenye ikibazo gihari. Mama uramuzi neza Bude, iyo yakwanze arabikwereka pe. Buriya bashobora no guhurira mu nzira undi yamusuhuza agahita amwihorera neza cyane. Rangwida ndamuzi cyane, ni nayo mpamvu ugomba kumutwara buhoro ntumwereke ko ibitekerezo bye bidafite agaciro, ukamusobanurira uruhare wagize mu kibazo wagiranye na Chris, ukanamwumvisha ko kuba kugarukiye hari uko yagukundaga by'ukuri. Ariko se buri wundi arakaza mu biki koko Bude? Ayobewe ko ariwe wanshutse ngo mpishe Chris ko nabyaye koko? Niko byagenze ariko nanone biteza ikibazo, ntimugomba guhangana nye. None se mbigenze ntinyine. Ariko mwajye mureka kubeshya, ubu bavuga ko utigeze ubona ko Kareme. No kuri sinakumenya rwose Patrick. Ibyo tubyihorere niko Kareme. Ubu ko ubona bidakabije. Ni ukuri n'ubu ngubu tuvugana nibwo nkiva mu kazi nako nibwo nkiva mu murimo, ngiye mwisanire kureba ko nibura hari n'umuntu w'amakaraga. Ibyo se ngiye birandeba Kareme, ngiye icyo nshaka n'amafaranga yanjye. Ndabyumva ko yashaka ariko nanjye ntayo ndabona rwose Patrick wanyumvise. Ni ukuri birakabije Kareme kandi ari ukwihanganira bihagije. Urabizi ko nanjye mfite umwana ngomba kwitaho, umukobwa wanjye agomba kurya indyo yuzuye kandi akabona ibikomoka ku matungo kuri buri funguro. Urumva? Ndabizi rwose n'abajyanama b'ubuzima barabitubwira, kandi rero buriya nanjye mfite umugore utwite ndetse n'umwana, nabiyo ndyo yuzuye rwose barayikeneye, iriho ibikomoka ku matungo barabikeneye. Muranyumvira uyu mugabo ati ndamwishyuza kandi atera ko afite umugore utwite agomba kwitaho. Bisibye ibyo birandeba. Ni ukuri rwose ntako ntagira ngo ndebe ko mbona ayo mafaranga rwose nyakwishyure Patrick, ariko nyine biracyakomeye pe. Ukumva nzihangana kugeza ryari Kareme? Kugeza igihe nzayabonera nyine Patrick, humura sinzakwambura. Kareme, ndashaka amafaranga yanjye kandi vuba bishoboka. Ubu tuvugana rwose nta n'urutoboye mfite Patrick. Windatira ko nta mafaranga ufite kuko ubu niyo ndiri buhoro uririmba iyo twahuye. None se uragira ngo ubu ndakubeshya koko? Ni ukuri rwose nta hantu nteganye kubona rwose amafaranga, urumva, kuko niyo mbonye ako karaka aya nkuyemo nyakemuza uturuzi twako kanya. Ushatse kuvuga ko utazanyishyura Kareme? Oya da, nimbona akazi nzakwishyura. Nyine ryari? Vuba yo ntishoboka rwose, ukomeza unyihanganira ukagira imana. Urabizi Kareme, ndabona ngomba kugufatira ingamba kuko ninkomeza kukujenjekera gutya ntabwo uzanyishyura. Ingamba ze zimeze zite? Urashaka kujya kundega kwa Alphonse? None se kunyihora se mbazana di ubusanzwe ikigaragaza ko umwana ungana nk'uyu wakura neza nuko yiyongera mu biro no mu burebure. None ikigaragara ntiyanahamanya ibyo yari afite ahubwo byaragabanutse, kandi ntiwavuga ko utazi impamvu Nadi. Ariko se nge Nadine nayibwirwa niki? Sindi muganga, sindi n'Imana kuko nge mbona Imana ari imenya byose. Gezaho Nadi, ako simujyana. Erego wabonye nicecekere none ukomeje kuzengereza uwo muganga kuko. None se ngewe ndabyishimiye. Nadi, ndakumva wambwira kuko impamvu tuba tumanutse tukava ku kigo nderabuzima tukaza hano mu mudugudu ni ukugira ngo dufatanye kwita ku buzima bw'abana bakure neza nta urwaye indwara ziterwa n'imirire mibi bishobora gutuma gwingira cyangwa akabura ubuzima. Ubu se ko ninjye udashaka umwana wanjye akura neza Nonsiya, kuri umujyanama wacu ntubizi koko ko nk'uko nshoboye kose ngo umanure umwana indyo yuzuye? Iyo ndyo yuzuye se ugira ngo yonyine irahagije Nadi? Sinakoreye utayiteguranye isuku ngo urakomeze konsa umwana neza umva yakura neza.
icyo uvuze rwose isuku rwose Nadine ubwo arabizi ko aherutse kurwaza umwana w'indwara y'impiswi si ibyago nagize ubwo ntiwumva kandi indwara zikomoka ku mwanda harimo iyo mpiswi n'inzoka zo mu nda ziri mu bidindiza ubuzima bw'umwana ntakure neza nuko rero niba ushaka ko umwana wawe akura neza ni ukwita ku isuku Nadine ukanibuka ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki ndabizi kandi ukazikaraba ukoresheje isabune n'amazi meza ubundi se Nadine karame muga wubahiriza ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki barabitubwira buri gihe ariko nyine umuntu aragerageza oya si ukugerageza gusa Nadine ni ukubyubahiriza buri gihe ukibuka gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune mbere yo gutegura amafunguro no kurya mbere yo konsa umwana no kumugaburira nyuma yo kuva mu bwiherero nyuma yo gusukura umwana witumye nabikoraga muga nyuma yo gukorakora amatungo cyangwa gukora umwanda wayo sibyo byose sinabigerageza kandi igihe cyose ugeze mu rugo Nadine mbere yo kugira ikindi ukora sibyo ugakaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune ndabyumvise rwose kandi aho naraduhose rwose ndisubiraho ikindi si ukuzijandika mu mazi ngo ucisheho isabune ngo uvuge ngo urakarabye Nadine yego egera muganga akwereka uko ugomba gukaraba intoki yego ese burya mwana bishushanyije muga yego ko mana yanjye izi ni intambwe zo gukaraba intoki urabanza ukazitosa ndabibona pe ugashyira isabune mu ntoki ukayivuguta neza ibiganza birebana gutyo noneho urufuro rukaza yego ugakubanya ibiganza neza gutya yego kimwe kigeretse ku kindi sibyo ukongera ukabyerekeranya ugakaraba hagati y'intoki nk'uko ubireba kuri iki gishushanyo yewe ndabibona kandi nzajya mbyubahiriza rwose muga buryo ubwenge burarahurwa pe komeza urebe se nyine Nadine aho urabona ko ugomba kwibuka gusukura mu nzara zawe urabizi haba harimo umwanda haba harimo umwanda pe ndabibona kuri kuzikubamo ukoresheje izindi nzara ugakaraba neza kugeza umwanda ushizemo iki gikumwe nacyo ukibuka kugikaraba ukoresheje ikindi nk'uko ubibona ugenda ugikaraga mu kiganza ukibuka rero no gukuba mu kiganza ukoresheje intoki ubundi ukinyuguza n'amazi meza yego rata iyo ufite agatambaro gasukuye urakihanaguza Nadine waba ntako ufite ukiyumukisha umuyaga twe dukoresha umuyaga twanabimenyereye mujyana ukibuka rero ko ibikoresho ukoresha utekera umwana bigomba kugirirwa isuku ndetse n'ibyo umugabuririramo ni ukuri pe ndisubiraho nite ku isuku muri byose dore umwana wanjye ntiyiyongereye kandi birambabaje pe Nadine ndakumva mujyana ikindi amafaranga y'inkunga y'ingoboka uhabwa yego ubyibuka neza ko ari kwita ku mirire y'umwana n'isuku rwose yego ko ndabizi cyane mujyana dore muri hafi gufata shisha kibondo yego muzirikane ko idasangirwa rwose ni nk'umuti ibyo ndabizi cyane kuko utayabona rero ubu ngiye kwiyishyura urishyura azavuye ukagira imana we niba ari kiriya gitoki ubona hariya rwose Patrick ndakurahewe uramenye we utanteranye n'umukecuru wanjye kuko nanjye ubwanjye sinemere kugitema urutoki ni urwe rwose ibitoki cyane ubu si igitoki cyavamo amafaranga 200,000 nakugurije Kareme none se uriyishyura iki urategereza umwana n'umugore bagere hano uba cyane bunyago nta kuntu iriya sima turanitse ku rugo iyo nzu yawe ntirimo intebe ngo iki Patrick urashaka gutwara amatara imbwa dufite muri iyi nzu koko Patrick umva nubwo ishaje bwose iranyigurishije sinabura amaventi intebe ariko se waretse ibintu nk'ibyo koko Patrick waretse ibintu by'amatara yanjye kuko urashaka wiki narakoroheye nabo mbona kugira ngo nimbeba Kareme oya ni mama ya Mungu rwose so kukubona na Patrick nawe urabizi rwose ubukwe bwasize heru sibyo bonsigira amadeni menshi nta kazi ariko kamfashaga kubishyura va mu nzira ahubwo Kareme va mu nzira mpamagara umunyonzi mpamagara abanyonzi babiri baze bafashe bunyambuye Patrick nushobora kumureba ibintu nk'ibyo ngiye Patrick wambara ko Imana ko nzakwishyura rwose ibyo ni ibiki koko wewe ko wabinkoze oya Kareme nakugurije umbwira ngo nzakwishyura Patrick ariko nyine rwose sinarenze ku ibizambaho rwose none se ubizaba ni Patrick ubize ku buryo ukomeza kunderega reka mpamagara abanyonzi baze nkwereka niko se Nadine ubu ni wayobye ukaba witangiye ikirego cyo kwirega nirega ko nakoze iki muyobo kugurisha shisha kibondo ni gute uva kuyifata aho kuyitahana ngo utekere umwana ukayizana ku kagari ni ukuri muzababaze umudugudu wose mubabaze n'umujyanama w'ubuzima mu mubaze w'umudugudu wanjye sinjyagurisha shisha kibondo nagira ngo nkumve nisanga uje kuyigurisha nkugaye pe oya rwose muyobo maze ndanabizi ko ari n'umuti ntabwo isangirwa none tugufashe iki none se muyobo
karame ko mvuye kuri sako nzi ko nsanga inguzanyo yagezeho ngasanga amafaranga y'ingoboka mpabwa gusa yonyine. si byiza se ko wasanze baguhaye amafaranga y'ingoboka uhabwa nk'umubyeyi wonsa kandi ufite ubushobozi buke na di. Aha, ibyo ndabishima pe ariko nari nzi ko nsanga amafaranga nasabye y'inguzanyo yahageze ngahita ntangira umushinga wanjye nyine. Inguzanyo rero buriya nubwo uba wayisabye kandi unayemerewe ntabwo ihita ijyaho gutyo gusa na di. None se ko ibyo mwansabye nabizanye koko harabura iki ngo bampe inguzanyo yanjye ko? Umva rero ndakumva, genda utuze utegereze amafaranga wasabye uzayabona na di. Ako muyo urumva natuza gute nshaka gukora kandi ngo niteze imbere? Buriya rero ndakumva, iyo umuntu yasabye inguzanyo hari ibyo abasabwa kuzuza, bimwe warabyujuje kandi twanabyohereje aho bigomba koherezwa, igisigaye ni ugutegereza. Ariko se none se haba hari abantu babitinza ku bushake hari icyo bashaka muyoboye? Bashaka nk'iki se kandi? Umva ngo arabimbaza kandi nk'atazi abantu n'ukuri wambariza nyamara wabona hari ikibyihishe inyuma gituma inguzanyo yanjye batayima n'ukuri ukambwira. Ariko se ubwo uraseka iki muyobo? Urumva ari nk'iki kibyihishe inyuma koko na di? Buriya ntiwasanga hari abakeneye umuti w'ikaramu kugira ngo bayinsinyire muyobo. Ariko se ubu mwese mwasinziriye? Aha, Lopezi, ese kudasanzwe usinzira iki gihe byagenze bite? Erega ntabwo nsinziriye mama. Ntusinziriye n'igihe nakomangiye Lope? Byo kunyungurira vuba dore hanze harakonje cyane. None se ubu nyakimoko wibeshye Lope, wibeshye unkoreye ku rugi nkwere. Ariko se noneho wowe n'umwuzukuru wawe koko murakina ibiki mama? Uri maso n'igihe nakomangiye? Mama, ni mu nyinguriro rwose dore hanze harakonje, hari imbeho nyinshi cyane. Agumya konesha umutwe. None se mwabuze aho mwashyize imfunguzo bimeze bite? Ariko se wa mukobwa wenyezi uri muzima cyangwa? Ndi muzima rwose ntabwo ndwaye mama. Umukobwa muzima aratinyuka gatanura w'inzugi nta n'isoni. Ese mama niki ko tutiriranwe wankinguriye koko ntumpeze hanze? Ubundi ukamenya niba nagize ikibazo cyangwa ntacyo nagize. Ndakubwiye ngo subiriyo wiriwe ari ujya kurara. Ngwiki mama? Umva ntiwemerewe kurara untura w'inzugi nke, ntubyemerewe rwose nk'aho uri umugabo umunyeshyaka wari waranshatse. Byibura we yari afite n'uburenganzira bwo kuba yambyutsa nkajya kumukingurira. None se ubwo urabe nkomangira nkandi? Rwose nkingurira mve hano hanze harakonje mama, rwose ibyo bindi sinzi ibyo urimo kumbwira. Singukinguriye noneho ndavuze ngo subira iyo uvuye. Ese iyo mvuye urahazi ko urimo kunsubizayo nk'aho wari uhazi? Rangwa idase kuko arakomeje Agnes arabyifata mate, ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Ni kuri kino runana turangije ko amakuru yacu kuri no kabiri genekerezo rya ndwi kwezi kwa 4 2026. Ariko imbere yuko turangiza tuyutse uko mushobora kubona ibiganiro byacu mu gihe mushatse kwipakurura. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishaki. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast.
nuko rero muri ano makuru twababwiye ko uno munsi u Rwanda rwibutse ku nshuro 32 jenoside yabaye muri ico gihugu 1994. Mwumvise ko Perezida Paul Kagame yagabishije ko u Rwanda rudashobora gupfa kabiri. Nayo mu buseruko bwo hagati mwumvise ko igihe ntarengwa Trump yahaye Iran ngo ishike ku masezerano canke itabagazwe aya masaha yacu ubu aharugwa ku ntoke. Amakuru rero yarahagariwe na Anne-Marie Niwemiza. Muhinga bw'ivyuma yari Sharon Geruto. Kwizina yabo bose rero hamwe nabo bose bafashije kugira ngo aya makuru abashikire. Bere nabankukira nkabandi ndabashimiye, mugire umugoroba mwiza, igitondo ciza canke umutaga mwiza aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi yose. Naho utaha.